Agaseke k'amakuru mu karere ngapfundure muri Uganda. Abari mu Hero the Patriotic League of Uganda bashyigikije Jean Muhozikeni Rugaba bahagurutse yitwa Naguru berekeza mu nteko ishinga amategeko ya Uganda. Mu myigaragambyo y'amahoro yatumijwe n'umuhungu wa Perezida Museveni igamije kwamagana inteko ishinga amategeko. Jean Muhozikeni Rugaba ashinja uru rwego ko ari rwo rwa mbere rwamunzwe na ruswa mu iki gihugu nyuma rugashaka kumwitendekaho ngo rwita babazwe ibitareba abadepite. Iyi myigaragambyo ije nyuma yo gushwana kwa Jean Muhozi umugaba mukuru w'ingabo za Uganda n'inteko ishinga amategeko ubwo yamutumiraga ngo aze ahatwe ibibazo birebana n'ubutumwa rutwitsi akunze kwandika ku mbuga nkoranyambaga nk'uko babyita. Minisitiri Baramu Byaruhagara wo mu ishyaka NUP ritavuga rumwe na leta ya Uganda usanzwe ari umufana ukomeye wa Jean Muhozikeni Rugaba yahamagariye abanya-Uganda kwitabira imyigaragambyo ariko bakaza bitonze ndetse nta guhutaza kubaranga. Uyu mugabo ushinjwa gucinya inkoro cyane imbere ya Jean Muhozikeni Rugaba yasabye bigaragambye kurangwa n'ituze nta gikorwa remezo na kimwe bangiza kandi bakubahiriza amategeko y'umuhanda bakajya kwereka inteko ishinga amategeko ko Jean Muhozi yobora ihuriro atari agafu k'imvugo rimwe. Muhonzi yanze kubitaho ubwo bigaga ku ngengo y'imari igenewe igisirikare bari umugaba mukuru ndetse icyo gihe banasohoye minisitiri w'ingabo wari witabye bamubwira ko bashaka Jean Muhozi mbona nkubone. Iri Hero the Patriotic League of Uganda rishyigikije Jean Muhozi ryavuze ko ryababajwe no kuba komisiyo yarafashe umwanya yiga ku byayizinduye ngo bashatse kwinjira mu buzima bwite bw'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda. Mu butumwa bugaragaramo uburakari bambari ba Jean Muhozi bavuga ko kuba minisitiri w'ingabo n'umugaba w'ingabo wungirije bari mu nteko ishinga amategeko bakanga kubavugisha ngo barashaka Jean Muhozi ubwe bari bagambiriye kumukoza isoni no kumumwaza ngo atagacira imbere y'igisirikare abereye umugaba mukuru ako gasuzuguro k'abadepite ngo ntawe wakihanganira. Abo bashyigikije Jean Muhozi banateganya kwandikira perezida w'inteko ishinga amategeko ya Uganda bamagana ibikorwa by'abadepite bagenzi be byo gusuzugura umugaba w'ingabo za Uganda kuko gusuzugura Jean Muhozi bivuze gusuzugura Perezida Museveni wamubonyemo ubushobozi akamuha inshingano. Mu itangazo ry'abigaragambye bavuze ko byakozwe n'abadepite ari ugusuzugura inzego z'igihugu n'ashyizeho abayobozi. Jean Muhozi nawe akimara kumva ko yahamagajwe mu nteko ishinga amategeko yavuze ko atazitaba abadepite yise ibigori byamunzwe na ruswa aribwo yateguje ko azakoresha imyigaragambyo y'amahoro yo kubyamagana kandi akabifunga. Ubu muri Uganda inzego z'igisirikare zisa n'izanganye n'izindi nzego kuko mu minsi yashize urukiko rw'ikirenga rwatejeje agaciro inkiko za gisirikare mu kuburanisha abasivile. Ibi nabyo byarakaje barimo Perezida Museveni n'umuhungu we Jean Muhozikeni Rugaba kuko aherutse gutangaza ko Perezida Museveni akwiye guhaguruka vuba na bwangu ko igihugu cyagabweho igitero asaba ko ibyakozwe n'urukiko rw'ikirenga bikwiye kwamaganwa. Ibi byanekirijwe na Perezida Museveni wavuze ko igihugu kitaberwa n'abantu bambara ibishura n'ingofero kandi ko nta wakwemera ko Uganda izamo akajagari bitwaje ko bacamanza bavuze ibica amarenga ko leta ya Kampala ishobora gukora ibishoboka byose ikamagana ibyakozwe n'urukiko rw'ikirenga. Ikinyamakuru Daily Monitor cyo kinasubiramo Perezida Museveni avuga ko abacamanza baciye urwo rubanza n'abagambanye ibikoresho by'abazungu baba banyuzeho kugira ngo bice igihugu mu nyungu z'abantu bamwe. Hari abasa n'abashyigikiye inteko ishinga amategeko itararengeje amaso imyitwarire yiswe gashoza ntambara Jean Muhozikeni Rugaba ku rubuga X rwose ari Twitter kuko abanyamategeko b'ibihugu bya Uganda, Tanzania na Kenya baraye ko bagiye kujyana Jean Muhozikeni Rugaba mu nkiko bamuziza ubutumwa akunze kwandika ku mbuga nkoranyambaga kuko buhabanye n'amategeko y'akarere ndetse na mpuzamahanga. Mu busabe bagirije ku rukiko rwa Afurika y'Iburasirazuba abanyamategeko basaba ko rwagena icyo amategeko avuga ku muntu uri ku rwego rwa Jenerali akaba n'umugaba mukuru w'ingabo wirirwa aririmba gutera ibihugu by'amahanga. Ikinyamakuru Daily Monitor cyanze ko nibara mu myaka ibiri ishize ibihugu byinshi muri kano karere byarebanye nayo biturutse ku butumwa bw'intambara bwa Jean Muhozi. Abanyamategeko bavuga ko byamaze kuba umuco kuri Jean Muhozikeni Rugaba kwandika ubutumwa bwa gashoza ntambara avuga ko azatera ibihugu kandi ngo ubutumwa bw'umugaba w'ingabo ntibukwiye gusuzugura kuko afite ingabo urebye nabi yazifashisha akagutera. Umuvugizi w'ingabo za Uganda Jean Major Felix Kurayige yabwiye iki gitangazamakuru ko ubwisanzure barwaniye bafata igihugu bwemera buri wese kugaragaza ibyo atishimiye bityo ko nta wabuza gukora ibyo batekereje. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kongo Kinshasa abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika manitswe leta ya Kongo Kinshasa yatangaje ko yakiriye neza imyanzuro y'inama yahuje ibihugu byo mu karere ka Yasa n'ibyo muri SADC bisaba ko gahenge kaboneka hagati y'igihugu n'inyeshyamba za M23 bahanganye. Radio Kapi yavuze ko umuvugizi wa leta ya Kongo Patrick Muya yavuga ko umwanzuro usaba ko ingabo z'amahanga ziva ku butaka bwa Kongo bawakirije yombi kuko bizatuma izo yise ingabo z'u Rwanda ziri mu mutaka wa M23 zibavira mu gihugu. Nta na rimwe leta y'u Rwanda yigeze ivuga ko ifite ingabo ku butaka bwa Kongo ariko yavuze ko yakajije ubwirinzi ku mipaka. Ikinyamakuru Actualité CD cyanitswe uretse Kongo Kinshasa yavuze ko ibyafashwe imyanzuro ntacyo bitwaye. Perezida wa Afurika y'Epfo Bwana Cyril Ramaphosa nawe yatangaje ko yanyuzwe n'imyanzuro ndetse ahamya ko kuba M23 na Kongo Kinshasa byemera kuganira nawe agiye guhita avana ingabo ze zari mu butumwa bwa SAMIDRC bwa SADC muri iki gihugu byihuse amahoro agahinda. Bwana Cyril Ramaphosa yavuze ko impande zihanganye ziramutse ziticaranye ku meza y'ibiganiro bya politiki nta kamaro byazagira asanga ari ngombwa ko bishyirwa mu bikorwa vuba na bwangu. Nubwo umutegetsi nawe umaze igihe ku gitutu cy'abaturage bamusaba kuvana ingabo muri Kongo atavuze igihe zizavirayo, amakuru yavuze ko ari vuba ngaha kandi uretse za Afurika y'Epfo, za Mali na Tanzania nazo
bazataha. Uku guha amahirwe amahoro binyuze mu biganiro byanakiriwe neza na Kardinali wa Kinshasa Fredero Yambongo uvuze ko niba impande zose zemera kuganira nta mpamvu yo gutakaza umwanya bikwiye kwihutishwa kuko igikenewe ari amahoro mu banyekongo cyane cyane muri Burasirazuba bw'iki gihugu kandi ngo icyo byasaba cyose kigakorwa. Ibyo biganiro byabaye ku wa gatandatu muri Tanzania. Perezida wa Kongo yitabira kuri interinete, ariko ibiganiro byo mu muhezo ntabwo hazwi umwuka byabayemo, uretse ko perezida wa Komisiyo y'Umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe Bwana Musa Faki Mahamat yasohoye rugikubita, hakaba hataramenyekana uhaye amabwiriza umuhuza w'amagambo kuko yaba William Ruto wamutumiye na Emerson Mnangagwa gutegeka Zimbabwe uyoboye SADC muri iki gihe ndetse na Samia Suluhu Hassan wabakiriye hatazwi watanze amabwiriza. Icyakora aya makuru aturuka mu bari mw'iyo nama bavuze ko bagerageje kongera guhamagara Musa Faki Mahamat ngo agaruke n'abakanga agahita yitahira. Gusa amakuru yuzwe ko haba harimo akaboko ka Kongo Kinshasa. Iyi ntambara yagize ingaruka ku mihahirane ya Kongo Kinshasa n'u Rwanda n'ubwo imipaka itafunzwe. Icyakora mu gitondo cyo kuwa mbere ku mupaka muto nka Petite Barriere uhuza u Rwanda na Kongo hagaragaye ibihumbi by'abaturage bakora ubucuruzi hagati y'umujyi wa Goma n'uwa Bukavu bakomeje ibikorwa byo kwambuka ku mpande zombi. Ibicuruzwa byabo birimo ibiribwa, ibinyobwa n'ibindi. Abaturage bagaragaje ko mu myaka 3 ishize ari ubwa mbere kuri umupaka wongeye kugaragara urujya n'uruza rw'abantu benshi by'umwihariko bakora ubucuruzi buciriritse bwambukiranya imipaka. Ubuyobozi bw'Akarere ka Ruvu bwavuze ko kuri ubu barimo kwambuka umupaka warenga 30 ku munsi bavuye ku 2000 hagati ya 17 na 15 bawambukaga mu bihe byashize. Nibivuga mu gihe umujyi wa Goma kuri urimo kugenzurwa n'inyeshyamba za M23. Abantu ariko bitwaje intwaro bikeka ko barimo abasirikare ba leta n'abazerendo bateye impagarara mu mpera z'icyumweru mu mujyi wa Bukavu n'inkengero zawo mu duce twa Kavumu na Katana muri teritwari ya Kabare muri Kongo Kinshasa, aho bashinjwa gusarura no kwica abasivile nk'uko bivugwa n'abaturage. Mu mpera z'icyumweru Guverineri Jean-Jacques Purusi wa Kivu Amajyepfo yatanze ubutumwa guhumuriza Rwanda, yemeje ko Kavumu hishwe abasivile bagera kuri 7 avuga ko babikoze bagomba kubiryozwa. Bamwe mu baturage bagaragaye ku biro by'uyu mutegetsi bigaragambye kubera ubugizi bwa nabi no gusahura bavuga ko birimo gukorwa n'ingabo za leta n'abazerendo bavuye ku rugamba barimo kurwanamo na M23. Guverineri Purusi yumvikanye avuga ko bakoze ibyo nta wakwemeza ko ari abasirikare ba leta. Ati birashoboka ko ari amabanda afatira mu buryo ibintu bihagaze ubu ngubu akagura intwaro agatangira gutera ubwoba Rwanda. Ku wa gatandatu abantu bitwaje intwaro barashe amasasu mu kirere mu mujyi wa Bukavu mbere yo kwinjira mu maduka n'amasoko mato mato, ubundi barasahura nk'uko abatuye Bukavu babigaragaje ku mbuga nkoranyambaga. Ikavumu hatangajwe abasivile bishwe barasiwe mu kabari n'abantu bitwaje intwaro baje gusahura no kwambura abantu amafaranga nk'uko ibinyamakuru muri Kongo bibivuga. Abagize societe civile basuye itangazo bavuga ko ibikorwa muri rusange byiciyemo abantu barenga 9 abantu bagasahurwa abandi bagakomereka bashinja ingabo za leta n'abazerendo. Radio mpuzamahanga y'Abafaransa refiswe Maître Pascal Mupenda mu wategetse bikari hagira ati kubera icyo abasirikare bagakwiye kuturinda kuri ubu bari kuduteza umutekano muke birabaje kuba tubarura abantu 9 bapfuye. Turifuza ko abasirikare bose bagenda ku byabaye Bukavu no hafi yaho. Guverineri Purusi avuga ko byabaye ubwo habaga guhindura bari ku rugamba hakorezwa amatsinda mashya kuko bakoze cyane bagomba gusimburwa. Ati bavikariye kugera Ikavumu hariho mu bakoze urwo rugomo ni abantu bafite imbunda bakoze ubwo guhotera uburenganzira bwa muntu kuko hari abantu bishwe nk'Ikavumu batubuye ko abantu 7 bishwe n'abantu bitwaje intwaro ahantu muri bar restaurant n'abantu bamwe bakomeretse. Guverineri avuga ko ibyo bishobora kuba byarakozwe n'ababandi ko nta bakomeza ko ari abasirikare ba leta. Purusi avuga ko hahise hatera inama y'umutekano ikemeza ko bagomba gushaka bakoze ibyo bikorwa bakabihanirwa. Ibi byabaye mu mpera z'icyumweru gishize Bukavu n'inkengero zawo mu gihe mu duce tw'urugamba muri Kivu y'Epfo hafi ya Nyabibwe havugwaga imirwano ya hato na hato. Ku cyumweru Patrick Muya uvugira leta ya Kongo bajijwe ko ibintu bimeze yabwiye ikinyamakuru Top FM ko mu minsi yashize mu Ventura y'ingabo z'u Rwanda yasatiriye igafata Nyabibwe. Ati guhera Nyabibwe hari ibindi bitero bakoze byo gusatira bavuye Nyabibwe ariko byose byaburijwemo. Yongera ati ibyo rero byakurikiwe n'ibigo byageze muri Kivu y'Epfo Bukavu aho bamwe bavuga ko ari minotero hafi 10 cyangwa se 15 ariko ati mu by'ukuri buri minotero birenga 100 kugira ngo bagere Bukavu. Guverineri Purusi mu butumwa yatanze yavuze ko ingabo za leta n'abazifasha ubu bameze neza ko imishahara yabo n'ibiribwa byabagezeho ko biteguye kurinda igihugu. Yizeza ko bakoze ibikorwa byo gusahura kwica no guteza imvuru muri Rwanda bagomba kubihanirwa. Ku cyumweru amashusho atandukanye yagaragaje ku nkoranyambaga n'abantu batuye Bukavu bemeza ko harimo n'abasirikare n'abazerendo bafashwe bagafungwa kubera ibyo bikorwa. Mu banyamakuru uri Bukavu yabwiye igitangazamakuru cy'Abongereza BBC ko ayo mashusho arimo bamwe mu basirikare ba leta yafatiwe Bukavu ku cyumweru bavuye mu karere k'imirwano bagateza umutekano mu Bukavu n'inkengero zaho. Ku rundi ruhande ariko kandi ubushinjacyaha bwa gisirikare bwatangaje ko kuri uyu wa mbere abategetsi ba Kongo bashyira nibura abasirikare 75 mu rukiko bazira guta urugamba imbere y'inyeshyamba za M23 mu ntara y'Iburasirazuba na Kivu y'Amajyepfo ndetse no kubera guhohotera abaturage harimo kubica ndetse no kubasahura. Umuryango w'Abibumbye bavuze ko hari ihohotera ryakorewe abantu benshi harimo yicwa gufata ku ngufu no kugira abantu bacakara imibonano mpuzabitsina nyuma y'uko M23 yagaragaje imbaraga zidasanzwe mu mpera z'ukwezi kwa mbere gushize bigatuma hafatwa umujyi munini wa Goma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibiro bishinzwe uburenganzira bwa muntu by'umuryango w'Abibumbye
bishinja abarwanyi ba M23 abasirikare ba Kongo n'inyeshyamba zishyigikiye guverinoma bose kubigiramo uruhare. Kongo nta kivuga kuri raporo zerekeye ingabo zayo, ariko hamagara umuryango w'abibumbye gukora iperereza ku ihohoterwa rishinjwa inyeshyamba za M23. Inyeshyamba ntabwo zashubije icyifuzo cya leta cyo gutanga ibisobanuro, gusa uyu mutwe wakunze kuvuga ko ari ingabo z'umwuga zishobora kwijanika mu bikorwa nk'ibyo byo guhohotera abaturage nka FARDC. Nubwo M23 yerutse gutangaza agahenge, abarwanyi bayo bakomeje kugenda berekeza mu mujyi wa Fasati mu murwa mukuru wa Kivu y'Epfo wa Bukavu. Ubu mujyi wa Goma mu ntara Kivu y'Amajyaruguru ubuzima busa n'ubwagarutse, ndetse amakuru atangazwa n'ibitangazamakuru byabo nka Radio Kapi avuga ko amashuri yongeye gufungura imiryango nyuma y'igihe kirenga ibyumweru birafunze kubera impungenge z'umutekano. Umuyobozi ushinzwe uburezi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru Rick Gwabeza yafashe icyemezo cyo guhagarika by'agateganyo amasomo mu mashuri ari Goma hari tariki ya 23 Mutarama uyu mwaka ubwo ry'ingabo za leta ya Kongo yari ihanganiye na M23 mu mujyi wa Sake no mu nkengero zawo. Uwo munsi leta ya Kongo ifite impungenge ko abarwanyi ba M23 bashobora kwinjira mu mujyi wa Goma vuba, cyane ko bari mu nkambi zari mu nkengero zawo bari batangiye guhunga ku bwinshi. Na nyuma yaho M23 ifatiye Goma tariki ya 27 Mutarama, amashuri yakomeje gufunga imiryango kuko abarwanyi b'uyu mutwe bari mu bikorwa byo gushakisha no gukuraho bishobora kuba byahungabanyiriza umutekano. Gwabeza ku itariki 9 yatangaje ko nyuma yo kuganira na leta ya Kongo n'ubuyobozi bushya bw'intara yafashe icyemezo cyo gufungura ayo mashuri. Uyu muyobozi yatangaje ko ari amashuri yangiritse mu gihe cy'imirwano, asobanura ko abayobozi bayo n'ababyeyi bayereramo bazabanza guhurira mu nama kugira ngo banze uburyo azafungurwa mu byiciro nyuma yo kuyasana. Muri iki gihe kandi M23 igenzura umujyi wa Goma, abaturage babo baratekanye kurusha uko byahoze nk'uko babitangaza. Abacuruzi babo bahamya ko ibikorwa byabo bigenda neza kandi ko bikorwa mu masaha menshi, abambuka imipaka nabo bakabikora nta nkomyi. Ninyabije muri Kenya abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika banatwa abagore mu ishyaka Yemera Odinga bateguye amasengesho yo gusengera perezida wabo Raila Odinga ngo abone amahirwe yo gutsindira umwanya wa perezida wa komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe asimbure Musa Faki Mahamat urangije manda. Amatora yo gushaka uzafata uyu mwanya ateganyijwe tariki ya 15 ukwezi kwa kabiri muri Ethiopia azagirwamo n'amakuru b'ibihugu. Aya masengesho arabera Bomas of Kenya. Abagore bose basabwe kuza kwitaba bagasengera umunyapolitike akazaba ari uramutswiza inshingano mu myaka 5 iri imbere. Abagore muri cyaka bavuze ko Raila Odinga yagize uruhare rukomeye mu guteza imbere umugore ndetse no kumwubakira ubushobozi muri Kenya. Icyakora bwana Mukisa Kicuyi, umunyakenya wabaye umuyobozi w'ishami rishinzwe ubucuruzi ku isi, agaragaza ko ari imbogamizi kuri Raila Odinga kuba yabona uyu mwanya kuko ari nusanga bigoye ko ibigo bikoresha igifaransa bitora umuntu wo mu bigo bikoresha icyongereza, ariko ngo byose birashoboka mu matora. Mukisa Kicuyi avuga ko kuba Raila Odinga ahanganye na Mohamed Yusuf wo muri Djibouti bigoye ko abakoresha urufaransa bazanga kumutora bagatora Odinga, ariko ngo byose ni ugutegereza amatora azaba tariki ya 15 ku kwezi. Perezida William Ruto tegetse Kenya muri kivuga ko yabashaka ko Odinga ahabwa uyu mwanya kugira ngo mugabanyeho igitutu muri politiki kuko azabakorera muri Ethiopia kuruta uko azaba ari muri Kenya, kandi uri kuri uyu mwanya akaba atemereye kugaragara muri politiki. Mukisa Kicuyi yavuze ko ibigo bikoresha icyongereza nabyo bigoye ko byaza kubandara kuri Raila Odinga kuko ari Richard Landrimandarato wo muri Madagascar byagora no kubarika kumutora bagaha amajwi bwana Raila Odinga wo mu karere k'abavuga icyongereza, ndetse ngo cyaba nk'iturufu kuri we nk'umusilamu byari kuba babasha kuvuga igifaransa, ariko kuba ari umusilamu utavuga igifaransa kandi ahanganye n'umusilamu ukivuga bigoye ko bamutora gutyo gusa. Ibihugu binyamuryango by'umuryango wa Afurika yunze ubumwe uko ari 55 bisaba ko abanyamuryango nibura 2/3 byabahuriza amajwi ku muntu umwe akaba ari utsindira aya matora. Gusa hari ibihugu 19 byamaze gutangaza ko bizaha amajwi Raila Odinga mu gihe bitakwisubiraho yajya muri aya matora nibura azi ko abangaba bafite wenda agashakira andi majwi mu gihe cyo gutora kuri uwo munsi nyirizina. Nyamara ariko rero Perezidansi Leta z'Ubumwe za Amerika yatangaje ko Perezida Donald Trump yasinye itegeko ry'ukuraho imfashanyo Amerika yageneraga igihugu cya Afurika y'Epfo nyuma yo kunenga amategeko y'icyo gihugu yerekeye ubutaka bw'ikirego cya Afurika y'Epfo yatanze mu rukiko mpuzamahanga rw'ubutabera irega Isirayeli, igihugu gicuditse na Amerika gukora jenoside abanyapalestina mu ntara Gaza. Muri 2023 Amerika ya Afurika y'Epfo imfashanyo za miliyari zigera kuri $440 z'amadolari nk'uko bigaragara mu mibare ishyirwaho n'ubutegetsi bwa Amerika. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Afurika y'Epfo Ronald Lamola yavuze ko iki cyemezo cya Perezida Trump kidashingiye ku makuru ahamye kandi ko kirengagiza amateka akomeye aho baje y'ubukoloni n'ivangura rya apartheid Afurika y'Epfo yanyuzemo. Atabitangiye ibimenyetso, Perezida Trump yavuze ko ubutegetsi bwo muri Afurika y'Epfo bwambura ubutaka abantu bamwe na bamwe bakabafata nabi cyane. Nyuma yo kumuherwe Elon Musk wavukiye muri Afurika y'Epfo akaba inshuti ikomeye ya Perezida Donald Trump, yavuze ko abazungu muri Afurika y'Epfo bibasiwe n'amategeko ashingiye ku ibara ry'uruhu muri icyo gihugu. Perezidansi ya Amerika yavuze ko izashyiraho gahunda yo kwakira nk'impunzi abahinzi b'abazungu muri Afurika y'Epfo n'imiryango yabo. Yavuze ko leta ya Amerika igiye gushyira imbere umugambi wo kwakira abazungu bo muri Afurika y'Epfo no gutanga imfashanyo y'ibanze ku bageze mu gihugu. Icyakora hari abazungu muri Afurika y'Epfo bavuze ko bashima ko Perezida wa Amerika yari yabatekerejeho ariko kubwo busabe bwe batazabwemera. Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa wasinye iryo tegeko rigenga ubutaka muri Afurika y'Epfo yavuze ko rigamije gukuraho ubusumbane no korohereza leta kubona no gukora ibireba inyungu rusange. Yongera ko Afurika y'Epfo itazaterwa ubwoba. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Afurika y'Epfo yavuze ko bitangaje kubona itegeko Perezida Trump yasinye ryorohereza abazungu babayeho neza kandi bakize kurusha abandi mu gihe abandi bafite ibibazo nyabyo birukanwa muri Amerika bagasubizwa iwabo aho bakomoka.
Agaseke k'amakuru mu karere gapfunikire muri Tanzania abanyamakuru bakoze babonero barandika banitswe inteko ishinga amategeko y'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba yarahagaritse imirimo mu gihe cy'amezi 6 kubera ikibazo cyo kubura ingengo y'imari. Iyi nteko igizwe n'abadepite 9 baturuka muri buri gihugu muri 7 bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba uretse Somalia. Kuva muri 2020 abagize inteko ishinga amategeko bakunze kugira ibibazo byo kutabona imishahara, ndetse vuba ibihugu bya Kongo Burundi byanze gutanga imisanzu isabwa buri mwaka. Iyi nteko ishinga amategeko ya Afurika y'Iburasirazuba isanganwa icyiciro muri Tanzania mu mujyi wa Arusha. Guhagarika imirimo kwa yera kwabaye imbere gato yuko abakuru b'ibihugu bya EAC bahura ku wa gatandatu na bagenzi babo muri SADC biga ku makimbirane akomeje mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa, igihugu kinyamiryango. Iyi nama ihuriweho n'iyo miryango yombi ya EAC na SADC yabereye i Dar es Salaam muri Tanzania. Ubunyamabanga bw'umuryango wa EAC bufite ingengo y'imari ingana na miliyoni 50 z'amadolari ituruka mu misanzu itangwa n'ibihugu biwugize ndetse n'abaterankunga baturuka hanze. Mu myaka 10 ishize abanyamuryango ntibaremeranya ku buryo bwo gutanga imisanzu igenewe gufasha ibikorwa by'uyu muryango. Kuri abanyamuryango bose basabwa gutanga umusanzu ungana. Ikinyamakuru The State nicyo muri Tanzania cyanditswe Joseph Ntakarutimana, Murundi uyoboye inteko ishinga amategeko, yavuze ko yandikiye ubunyamabanga bwa EAC bakagaragaza iki kibazo, ariko akanemeza ko ibihugu by'umuryango bitaratanga imisanzu byasabwe kwitanga uko ari wavuye kutabasha gukora inshingano zisanzwe za EAC. Nkivuga kuri Tanzania ariko mvuye muri EAC banki ya Tanzania ku bufatanye na Minisiteri y'Imari mw'icyo gihugu irateganya gushyira amabwiriza agamije guhagarika ikoresho ry'amafaranga y'amahanga imbere mu gihugu. Amabwiriza agamije kurinda ubusugire bw'amashiringi ya Tanzania hagamijwe gushyira imbere ikoreshwa ryayo mu bikorwa bitandukanye byo guhererekanya amafaranga. Umuyobozi ushinzwe ubukungu mpuzamahanga muri banki ya Tanzania Virera Wane yatangaje ko umushinga w'itegeko numara kunozwa neza hazashyirwaho amabwiriza azasohoka mu igazeti ya leta agamije gusobanura uko bizajya bishyirwa mu bikorwa. Yavuze ko ikoreshwa ry'amafaranga y'amahanga mu gihugu ritesha agaciro ifaranga ry'imbere mu gihugu, bikaba byanagira ingaruka ku ihungabana rya politiki y'amashiringi ya Tanzania. Ati gukoresha amafaranga y'amahanga mu bikorwa imbere mu gihugu bigira imbogamizi kugera ku mafaranga y'amahanga bakenewe mu gutumiza ibicuruzwa by'ingenzi mu mahanga. Yashimangiye ko bahaye amabwiriza za banki z'ubucuruzi yo guhagarika ibikorwa byerekanye ry'amafaranga y'amahanga imbere mu gihugu birimo nko kwishyura imisoro, amande n'ibicuruzwa na serivisi. Ati intego ni ukubaka kutajegajega ko agaciro k'amashiringi ya Tanzania no guharanira ko amafaranga y'amahanga harirwa gusa ibikorwa byo gutumiza ibicuruzwa by'ingenzi mu mahanga. Umuyobozi ushinzwe imari muri iyo banki Emmanuel Akaro yavuze ko wasanga abantu ku giti cyabo bishyura ibintu binyuranye birimo ubukode bw'inzu n'amafaranga y'ishuri mu mafaranga y'amahanga. Yemeje ko ari gahunda yo kwigisha ingeri zitandukanye ku mpinduka nshya zigiye gutangira gushyirwa mu bikorwa. Anasaba abaturage kuzajya batanga amakuru mu gihe hari ababirenzeho. Naho mu Burundi imiryango irenga 2020 ntara ya Kirundo yatangiye guhabwa ubufasha burimo ibiribwa. Ikinyamakuru Burundi Times cyanditswe ko intara yakubititse cyane kubera ko yahuye n'amapfa atewe n'ibura ry'imvura. Ubu baturage bari guhabwa ibigori n'umuceri. Ikinyamakuru cyanditswe makumyabiri yibasiwe cyane n'amapfa ari nka Busoni, Bugabira na Kirundo, ariko kandi ikinyamakuru cyavuze ko nubwo imvura isa n'iyatangiye kugwa ubu baturage bahanze amaso z'imfashanyo z'ibiribwa ndetse ngo n'abahinga bizaba ngombwa ko bongera guhabwa imbuto. Aya mapfa bivuga ko yatangiye mu kwezi kwa 11 n'ukwa 12 k'umwaka ushize ubwo izuba ryibasiraga imyaka yari igeze mu gihe cyo kwera iruma, rubanda isigara yiciye isazi mu jisho. Aya mapfa ari mu Burundi, ariko bamwe mu bategetsi b'iki gihugu bakunze kumvikana bavuga ko igihugu cyabo gitemba amata n'ubuki ntanze ari hari. Aya makumyabiri mu ntara ya Kirundo, ariko kandi umujyanama wa Perezida Ndayishimiye ushinzwe ubukungu aherutse kuyasura asaba abaturage guhinga amasambu yose. Ubu ngubu imvura yatangiye kugwa, gusa ubu nta bantu baratangaza uko baba barapfuye kubera inzara.